أيها الإخوة الكرام، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية عظيمة بينها سبحانه وتعالى في القرآن العظيم. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Të nderuarit e mi, dijeni se Allahu Xhelle Xhelalu na ka krijuar për një qëllim madhështor, një qëllim të cilin na ka sqaruar në Kur'anin e Tij famlar, ku thotë: unë nuk I krijova njerëzit dhe xhindët për tjetër gjë vetëm se për të madhuruar mua, nuk dua prej tyre rrezik, furnizim dhe as nuk dua që të më ushqejnë. Furnizuesi I vërtet është Allahu Xhelle Xhelalu, I plot fuqishmi dhe I gjithdijshmi. وهذا الأمر الذي هو العبادة أرسل الله سبحانه وتعالى جميع الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Allahu Xhelle Xhelalu që të gjithë profetët nga I pari dhe deri tek I fundit I ka dërguar pikërisht me këtë mision, që është për të ftuar për rrugën e Allahut subhanahu wa taala një I vetëm dhe I pashoq. E pikërisht për këtë na thot në Kur'anin e Tij famlar se nuk kam dërguar asnjë profet, vetëm se ka ftuar në adhuroni Allahun një I vetëm dhe I pashoq dhe mohoni taghutin gjithçka e cila adhurohet përpos Allahut subhanahu wa taala. إذن أيها الإخوة الكرام، لا بد أن نستحضر هذه القضية في عقولنا دائما. لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ الجواب كما سبق في الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ajo që duhet t'ja parashtrojmë vazhdimisht vetes tonë dhe t'ja rikujtojmë në mënyrë të vazhdueshme është pyetja, t'i drejtojmë një pyetje: përse vallë na krijoi Allahu subhanahu wa taala? Dhe ashtu sikurse e përmendëm dhe pak më parë ajetin kuranor ku Zoti na drejtohet dhe thotë se nuk I kam krijuar xhindët dhe njerëzit përpos tjetër vetëm se të madhurojnë mua. لو نظرنا في القرآن من أوله إلى آخره وجدنا هذا الأمر واضح: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وآيات كثيرة في الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا. Nëse do ta lexojmë Kur'anin famlar nga fillimi dhe deri në fund, do të gjejmë ajete pafund ku Zoti me madhënit vet fton në adhurimin e një Zotit vetëm dhe braktisjen e gjithçkaje e cila adhurohet përpos Allahut subhanahu wa taala, ajete të cilat janë thuajse të panumërta. ولنا أن نسأل: ما هي هذه العبادة؟ ما هي هذه العبادة التي خلقنا الله من أجلها؟ العبادة أيها الإخوة الكرام أنواع، منه ما هو فرض من أركان الإسلام الخمسة، ومنها ما هو أركان الإسلام الستة، منها أعمال ظاهرة أعمال الجوارح، ومنها أعمال باطنة، كلها عبادات. Adhurimet janë të ndryshme. Sikur se kemi 5 shtyllat e Islamit, sikur se kemi 6 shtyllat e imanit. Adhurimet janë të ndryshme, ka të tilla të cilat janë farz obligative dhe ka të tilla të cilat nuk janë farz obligative. Ka të tilla të cilat janë të dukshme ose janë të jashtme dhe ka të tjera të cilat janë të brendshme ose ato që quhen ndryshe, domethënë adhurimet e zemrës. وأنا أسألكم سؤال. I ask you a question. ما هو أعظم أنواع العبادة؟ Pyetja që unë ju drejtoj juve, kush është adhurimi më I madh, më madhështor? من يجيب؟ Kush përgjigjet? أحسنت، بارك الله فيك. أعظم أنواع العبادة هو
التوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ما هو التوحيد؟ التوحيد أن تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى فقط، فلا تدعو إلا الله، ولا تصلي إلا لله، ولا تتصدق إلا من أجل الله. كل عمل تفعله من أجل الله سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد. Vepra më madhështore dhe adhurimi më madhor me të cilin adhurojmë Allahun subhanahu wa taala është njësimi, është tauhidi. Tauhidi i cilin vetvete bart të lidhësh zemrën vetëm me Allahun dhe për askën tjetër dhe me askën tjetër post tij. Adhurimet e tua t'ia dedikojsh atij. Sadakan të cilën e jep, lëmoshën të cilën e bën, ta bësh vetëm në emër të Allahut. Ti lutesh vetëm atij dhe të mos i lutesh askujt tjetër përpos se vetëm Zotit. فالتوحيد أيها الإخوة الكرام إذا دخل الشرك في العبادة كالحدث إذا دخل في الطهارة. الصلاة لا تصح بدون طهارة، أليس كذلك؟ كذلك العبادة لا تصح بدون توحيد. تصلي، تصوم، تزكي، تتصدق، تفعل أي شيء بدون توحيد لا يقبل الله سبحانه وتعالى. Të nderuarit e mi, duhet dim se tauhidi është garancia dhe kriteri i pranimit të një adhurimi. Ashtu sikur se nuk pranohet namazi pa pastërti, ashtu edhe ibadetet e ndryshme nuk mund pranohen pa tauhid, pa njësim të Allahut, ashtu pra sikur se nuk mund pranohen ku në këto vepra ka shirk ose ka shoqërim Zotit xhel xhelalu. ولسائل يسأل ويقول: كيف أحقق التوحيد؟ كيف أحقق التوحيد؟ تحقق التوحيد بأن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. لا تشرك بالله عز وجل، لا بأعمال الجوارح ولا بأعمال القلوب. أعمال الجوارح مثل دعاء غير الله، الاستغاثة بالأولياء والصالحين. ما الفائدة؟ ما الفائدة تقول أنا مسلم وتعبد غير الله، تعبد مخلوق، تعبد ولي أو تعبد كذا؟ كيف تكون عبدا لله عز وجل؟ العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، فلا يجوز صرفها لأحد من الناس مهما كانت منزلة هذا المعبود من دون الله عز وجل. Dikush me drejt mund pyesë se si mund ta realizojmë tauhidin, si mund ta plotësojmë këtë tauhid. Është thjesht, ndëruarit e mi, të mos lusësh tjetër kënd përpos Allahut, të mos i bësh shok Allahut xhel xhelalu, qoftë me gjymtyrët tua, me adhurimet e jashtme, apo qoftë me adhurimet e brendshme. Me adhurimet e jashtme ose me gjymtyrët e tua të jashtme, si ti lutesh diçka tjetër përpos Allahut për krijesave të tija. Sado që kjo krijesë të qenë një krijesë e mirë apo ndër robërit e mirë dhe të përzjedhur të Allahut subhanahu wa taala, nuk të jep të drejtën në mënyrë kategorike që ti lutesh apo ti përgjirohesh diçka tjetër përpos se Allahut. التوحيد أيها الإخوة هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. قل لهم الشيخ. Tauhidi është gjithë përmbajtja e fjalës la ilaha illa Allah. إذن هذا أيها الإخوة الكرام أعظم أنواع العبادة. Ndaj dhe vepra më madhështore ose adhurimi më madhor është pikërisht tauhidi ose njësimi i Allahut dhe besimi i pastër në të. النوع الثاني من أنواع العبادة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Lloji i dytë për ibadeteve tepër kryesore në Islam është pasimi i profetit alayhi salatu wasalam në fjalët dhe në veprat e tij. فلا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا على طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا نعبد الله بكيفنا أو بقلوبنا أو بعقولنا أو بأي طريقة نريد نحن، لا، نعبد الله سبحانه وتعالى بالطريقة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ndaj Zotin nuk e adhurojmë vetëm se në formën në cilën na mësoi i dërguari i tij, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk e adhurojmë me logjikën tonë, nuk e adhurojmë me tekat tona, nuk e adhurojmë sipas dëshirës dhe preferencave tona të cilat mund t'i zgjedhim në jetë, por sipas asaj me të cilën u dërgua pejgamberi alaihi salatu wasalam. لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
هو المبلغ عن الله عز وجل. فنحن الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعرفون الإسلام، لا يعرفون الدين، لا يعرفون الصلاة، لا يعرفون الزكاة، لا يعرفون الصيام. إذن كنا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جهال، لا نعرف الإسلام. فإذن لا يصلح أن نقول نحن مسلمون وأن نقول أشهد أن محمد رسول الله ولا أتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Profeti, sikur se të gjithë profetët e tjerë, ka qenë përcjellës i amanetit Zotit në tokë. Dhe duke qenë si i tillë, lipset që ne ta pasojmë atë në gjithçka ai ka folur dhe në gjithçka ai ka ftuar. Kjo do të thotë se nuk mund të kompletohet një ibadet nëse nuk është konform asaj që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka legitimuar apo ka zbatuar dhe praktikuar në të përditshmën e tij, sepse gjithçka ai e ka bërë në urdhër dhe shpalljen e Allahut fuqitor. وكل ما ذكرته لكم أيها الإخوة، كل ما تقدم هو الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله توحيد، وشهادة أن محمد رسول الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Gjitha kjo që përmendëm nuk është gjë tjetër vetëm se shtylla e parë e Islamit, e cila ndërtohet mbi dy baza kryesore: besimi ose njësimi i Allahut xhelle xhelalu si një i vetëm dhe i pashojq, por në të njëjtën kohë pranimi i profecisë së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pranimi i profecisë së tij do të thotë se duke pranuar dhe duke dëshmuar se ai është i dërguar i Zotit, të njohim jetën e tij dhe të veprojmë veprën e tij. النوع الثالث من أنواع العبادة وأختم then finish إن شاء الله. النوع الثالث هو من أنواع العبادة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها هو إقامة الصلاة. Adhurimi i tretë me të cilin dëshiroj ta përmbyll, domethënë këtë ligjërim të sotëm, është falja e namazit. الصلاة والإخوة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وفرضها الله سبحانه وتعالى في السماء السابعة. عرج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أهمية الصلاة وعظم شأن الصلاة. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأرض حتى السماء، ثم فرضها الله سبحانه وتعالى علينا 50 صلاة 50 prayer. لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام، فقال يا الله أمتي لا تطيق، نحن ضعفاء we are weak. فراجع الله سبحانه وتعالى حتى وضعها 5 صلوات بدل 50، ولكنها في الأجر 5 صلوات، لكنها في الأجر أجر 50 صلاة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. Shtylla e dytë e Islamit është pikërisht namazi, falja e namazit, realizimi i namazit në formën më të mirë të mundshme që kërkon Zoti prej nesh. E pikërisht namazi ju obligua profetit alayhi salatu wasalam në atë që ne e njohim ndryshe si ndodhia e Isras dhe Mi'rajit, ku i dërguar i Zotit ngjitet për të takuar me Zotin e gjithësisë, shkëputet totalisht nga kjo dynja, ku në takimin mbi 7 palë që i shkëputur totalisht nga kjo botë, i madhnueshmi Allah e obligon me faljen e 50 kohëve të namazit. Fakti që e ka obliguar ose është ligjëruar namazi duke qenë i shkëputur nga kjo botë tregon dhe rëndësinë e tij. Mirë po, duke qenë se Zoti i gjithësisë është i mëshirshëm me robërit e tij, po ashtu dhe i dërguar i Zotit alayhi salatu wasalam është i mëshirshëm me pasuesit e tij, kthehet tek Zoti i gjithësisë për disa herë më radhë, duke i kërkuar që Zoti ta paksoj këtë obligim derisa numri arriti 5. E vërtetë që në numër janë 5, por në shpërblim janë 50. لا حياة سعيدة إلا بالتوحيد وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإقامة 5 صلوات في اليوم والليلة. Nuk mundet të ketë jetë të lumtur asesi nëse nuk realizojmë tauhidin,
njësimin e Allahut, nëse nuk pranojmë dhe nuk pasojmë profetin sallallahu alaihi wasallam dhe nëse nuk falim 5 kohët e namazit. فإذا أردنا الحياة السعيدة وأردنا السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة يوم القيامة فعلينا أن نلتزم هذه الأمور الثلاثة. Nëse duam që të jemi të lumtur në dynja, por të jemi prej të lumtur edhe në ahiret, kërkohet prej nesh të realizojmë pikërisht këto 3 pika për të cilën folëm në këtë ligjërat. هناك أنواع من العبادة كثيرة، لكن أنا تحدثت عن أهم هذه الأنواع الثلاثة، يعني من أهم أنواع العبادة، وإلا العبادات كثيرة: صيام رمضان، حج بيت الله الحرام، بر الوالدين، الإيمان بالله، الإيمان بالبعث والنشور، الإيمان بالقدر خيره وشره. العبادات أنواع كثيرة، ولكن المقام لا يتسع، وإن شاء الله الشيخ أبا علي يبين لكم هذا، هو يبين لكم هذا، ولكن هذا من باب المشاركة. فأنا أتيتكم من مكان بعيد، ويعني أوجب ما يجب علي أن أنبه إخواني وأن أذكرهم بأهم ما فرض الله سبحانه وتعالى عليهم. Nuk ka dyshim se adhurimet dhe urdhëresat e Zotit janë të shumta. Unë këtu përmenda vetëm 3 ndër më kryesorë, dhe normalisht ato janë më shumë se sa kaq, ndërto kemi agjërimin e Ramazanit, ndërto kemi kryerjen e haxhit, respektimin e prindit e vepra të tjera pafund. Por duke qenë se edhe pozita në cilën ndodhemi, domethënë është e shkurtër ose ky ligjërim është i shkurtër, jam mjaftuar me këto 3 si një formë për kujtimi. Unë vi nga një vend i largët, në distancë shumë të largët, dhe nuk kam ardhur këtu për t'u mësuar juve këto gjëra, sepse ka kush u mëson, por thjesht si një përkujtues dhe asgjë më shumë se sa kaq. أيضا هناك محرمات حرمها الله سبحانه وتعالى علينا لا ننساها، كشرب الخمر والزنا والربا وغير ذلك من المحرمات، نبتعد عنها لأنها من تحقيق التوحيد ومن تحقيق اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Normalisht ashtu sikur se ka urdhëresa të cilat lipsen për të realizuar tauhidin ose për të plotësuar besimin, ashtu ka dhe ndalesa të cilave ne duhet t'u largohemi për ta plotësuar këtë besim. Ndërto si gjunahet e mëdha, domethënë pirja e alkoolit, zinaja, imoraliteti e të ngjashmet me to. Ndaj e kemi obligim t'u largohemi këtyre në mënyrë që të realizojmë një pjesë të këtij tauhidi që është pasimi i pejgamberit alayhis salatu wassalam. أبلغكم سلام إخوانكم في السعودية. Më lejoni t'ju përcjell selamet e popullit të Saudisë, të vëllezërve tuaj atje. نحن أتينا هنا زيارة في الله سبحانه وتعالى ومشاركة في الخير مع إخواننا في ألبانيا. Këtu kemi ardhur për një vizitë, pra kam ardhur për një vizitë, por kam ardhur edhe të përjetoj disa çaste të këndshme me vëllezërit e mi të njëjtit besim të një kombësie tjetër shqiptare. وأبلغكم أيضا أننا في السعودية وقلوبنا معكم هنا في ألبانيا. Dijeni se edhe ne që jemi atje në Saudi, me të vërtetë që fizikisht jemi atje, po zemrën e kemi këtu me ju. ليس الآن بل منذ الزمان، من زمان قديم وتعرفون هذا. Jo tani, kjo nuk daton në një kohë të shkurtër, por daton shumë herët, sikurse e dini. أشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وأن يبلغنا جميعا ليلة القدر. Ju falenderoj për vëmendjen, për dëgjimin me përkushtim dhe lut Allahun subhanahu wa taala ta pranoj agjërimin ton, lutjet tona, adhurimet tona dhe të na mundsojë të arrijmë natën e Kadrit dhe ta realizojmë atë me adhurim. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. Barakallahu fi. أعتذر أطلت عليكم، معذرة. Ju kërkoj ndjesë nëse e zgjata pak.